nestati. Za vaš opstanak tražim da svi vaši muškarci koji su pod oružjem, makar i da su zločine pravili, a i jesu mnogi, protiv našeg naroda, predaju oružje vojsci Republike Srpske. Nakon predaje oružja možete birati da ostanete na teritoriji ili, ako vam to odgovara, da idete tamo gdje želite. Koliko god vas izrazi želju, poštovati se želja svakog pojedinačnog stanovnika. A sad kako stupiti u kontakt sa ovim? To vi možete da znate. Vi možete, ako je spremno preostali deo vaše vojske, da se razoruža i da preda oružje mojim oficirima u prisustvu oficira iz UNPROFOR-a. Da birate da ostanete ili ako želite da odete. Ako želite da odete, izrazite vašu želju na 4 strane sveta. Nakon predaje oružja, kud kaže bilo koji pojedinac, otići će. Zato je potrebno da se obezbedi samo gorivo, ja ću obezbediti vozilo. Gorivo ne možete obezbediti vi. Možete ga platiti ako imate čim. Ako ne možete da ga platite, onda UNPROFOR da dotara 4-5 cisterni goriva da se popunjavaju kamioni, jer to je veliki broj populacije i trebalo bi se to rešiti. U vašem izboru da odete, na što ja ne utičem. Meni ne smete. Nevini i nedužni mi ne smete.